Friends le Thu Thar Thlirna episode samko pakona kan lo lom le veka chu tuntuma kan thlirho ma sakber tur chu September ni somni pani thoran ni tlaya United Nations General Assembly thutkhom New York khopuyan neya United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Israeli-Palestinian mi puite tana rampani siamna turarotna True State Solution chu Khawvel sarkar sang te chu thlawp turina soma atu soina hian Israeli-Palestinian mi puite tan ram ran ve siam chu tlai tak ma ti tak set malak ngai niin asoya chu wang chuan United Nations a tel ram te chuan he Palestinian State alo pian theina tur hian ngaihtuaha senga tha an tho atul hle to niin asoini he United Nations General Assembly thutkhom hi France le Saudi Arabia ten kai hruain France President Emmanuel Macron chuan Israel le Hamas te inkara boina chu top thoi se adu thule mitang anin kol sakte po chuazalen anni thoi adu thu asoi chuaka he thutkhoma hian kan video masalama kanon soi to ang khan United Nations General Assembly ina an ngai tu turzinga hian Palestinian State Israel ram sira alopian ve theina turatana soi hona nei ania chuta chuan ram sang ten an ngai dan an soin United Nations tel ram tamjok mun lia thena mun thum te hian Palestinian State siam tur hi an pom thu an soi chokani hemi chungchang soi hona hian Palestinian Authority President Mohammed Abbas apo biak mu theina manga thu soin Gaza chunga rorel na keng ko turin Hamas te chuan chanvo an nei turani lawa an ral thuam te chu Palestinian Authority hena an tunganga an hlan vek turani atia Palestinian Authority President Abbas hian Israel Hamas te indo azo hona Palestinian mi puite tan in thlan puipo ma thiang bera nei anianga chuta chuan ramdan puilai lok to pho siam ngal anianga thlathum chungin mi pui thlan chu arorel tu te hena Palestinian Authority te chuan rorel na an hlan ngalang atibokani Jordan Lal King Abdullah panina point Khawvel sarkar sang te chu Palestinian State alo pian theina na tha tho turin angen boka hemi chungchang an soi ho na hian Belgium, Monaco, Luxembourg, Malta le San Marino te point Palestinian State siam an thlawp thu hi an soi thar ve le bok ani United Nations na Israel palai they need danona ve thung chuan United Nations in khompuina Palestinian State siam tur chungchang an soi ho chu thil tu lo tak le Israel mi te tana poi soina thil ania ado dal thu soi chuaka Gaza chungchang an soya po Gaza ram chu Israel sarkar ngai tu turania ram dang te lo ngai tu ve ngai lowe ti na do dal thu soya hemi chungchang an soi ho na hian Israel chuan tel ve an tum lo thu po an soi chuak pokani panina chuan Israel chuan Gaza a Hamas te bihrukna hmun an beizela September ni somni pathum tholeni thlengkhan he Israel sipai te be puithlak na wang hian Palestinian mi somthum paretan nunnan chana mi zanhi chuangin hliam an tur thar le ani Gaza City lai te chuan Israel sipai ten kan khallu zela Hamas te bihrukna na an man thin building nian hriat te kha lir thei om khau chunga thilpuak thei tam tak bom angchi khata khomin khatiang building chhong sang pui te kha I anti chiain anti dar thina an bom che thina ni chu chungte ni wang chon Hamas ho tan hianin tran mun han khora bihrukna hmun thapo atlem chhoveu to nin alanga tin hemi Gaza City a cheng mi puite po hianin he kho pui chung Israel sipaite chetna awang hianin mun him lama in sasengin anin thiar chuak chunjom zela tuna hian Israel sipaite chu dan chuanin September ni som ni pathum thole ni thleng hianin Gaza City hi mi noi ruk chuangin an chuasan le to niin an chutani September ni som ni pathum thole ni khan Israel sipaite chuan Gaza City chu an hual bet zo thokhat to niin anin soya Hamas ten he beipuyan thlaka hian an lo beilet manglo nia soyani boka amero chu tiang borok ani mek lai chuan Israel sipai officer pakhat chuan Gaza City a beipuyan thlak na hian nunna chana Hamas te silai muleng laka awan doi nia soyania ama hi Israel sipai tena tuntuma Gaza City a beipuyan thlak laya nunna chan masaber ani Pathumna chuan Ukraine rama ral thuam lama chanchin thar langthin Defense Express anti tena an chhut danin Russia in drone bomb anei tharber
sa het an tiamo Geran 2 tia an soi thin chu KM sang ni zanga emo mel sang khatzaruk ahla kap thei ani ti in an chuata chu Russia in a drone bomb ka chuana tura ral thuaman nei thar hi Europe marto patanga Spain ram khopui Madrid po asai phadon ni in antar langa Europe ram zong zonga chun Portugal ram chia Russia hian in asai phato don lo asai phak lo zinga khian Portugal ram chia hi atel don abak zong Europe ram zong zong hi chu he drone bomb anthar sahet antia hian mang hian in asai phavek don ni te poin an chuta chung chu ni Ukraine ni na Russia ral thuam nei tharber an chut dan ania amaro chu Russia lam ero chon hemi chung changa hian soifian e mo yan ral thuam thar a hlom zia le ngeni a thlo hlat thei zong kha chu soifian eng man nei lo thunga he Russia drone nei tharber hi a kot chuan mun tur mun pui an tiang chi po kha reilo te siam zo mai thei thlaka chung vel la ka siam zo thei ni in he Ukraine chachin thar pong tu te hian an soya aka chuan mun turatan hian Belarasa Osov chi airbase mo Kaliningrad Bialvela da antum ni te point Ukraine lam hian Russia sipai te ral thuam thar hi an soyani September ni somni pani zana tang khan ni somni pathum thole ni jinglam thleng khan Ukraine chuan drone mangin Moscow khopuyan beyamar chu khopui lai li tak tak chu an kap phalawa Moscow khopui sir khopui daya ngeni mishing chen munte an be chuta chon Moscow khopui an mayor Sergei Sobyanin na chuan in Ukraine ka chua drone som thum chuang chu Russia air defense system in an lo kap thlan ni na soya heiba ka hian Russia rama khopui dang panga le rambial tren khat mun li mun nga vela Ukraine drone ka chuate hian Russia lam hi an pana chu ni Russia air defense system chuan an lo kap tha theizel ni in anin soi boka September ni somni pathum thole ni tanga dar kar somni pali liam ta chungin Russia hian Ukraine drone ka chua za somriat an kap tha thei ni in chanchin thar lama chuan an langani tin September ni somni pani thole ni thotan ni zan khole ni somni pathum thole ni jingkar thleng khan Russia point Ukraine ram chim lam le ram lai li lai ten be ve thawa Zaporizhia biala pheichuanin azan ni na tan indo thlo theina mangin Russia hian bom voiruk an thlak boka chenne in zani chuang an ti chia kang be po he an bom thlak na awang hian a chhuak na sa hle tin nun na chan te po Ukraine lama hin an omani September ni somni pathum atanga darkar somni pali liam ta a khanin Russia chuan in Ukraine ram chunga indo thlo theina manga be puya thlaka hianin bom somni an thlak man niin soi ani boka Russia le Ukraine in do hi ni tin chanchin thar awma wangin engzat fakau hinge enge ni anin ti chet saka engzat in nge nun na chana engzat in nge liam tur ti po hi chanchin thar omrang awangin soikim thiam har hle a he rampatni in do na hian remna le monna an mapa ka hian awm lutuk lo mani chu ti tur te point ngaihtuaha sen thei viawa Europe ram te le United States sarkar te point remna le monna in ka hai angchi te om theina tura be puyan han thla ka man han lak viu chung po in Russia le Ukraine in do hi chuan top lama la pan lo ania chung te ni wang chuan drone bom mang te le in do thlo theina mang te asilai te pon nianga missile te rocket mang te point an la inside ton ul renga ni ti chu chanchin thara hian ni tin mu tur omani palina chuan US President Donald Trump chuan September ni somni pani thotan ni khan office oval office chanchin thar lokhom tu te a kom na a thu soina chuan damdoi chikhat Tylenol anti India ram chuan paracetamol te kan hriat lar hi a thalowa nu naupai te pe chuan he damdoi Tylenol amo paracetamol hi khosik tor zolo khop an ne ni ngot lo chuan an ei tur ani lawatia Trump chuan in he paracetamol hi nu naupai in ai awangin nautein autism natna akai thea chu wangin ei lawa him berani atia Trump chuan in nausen vaccine pek po tha ati lo thu asei boka nausen chu vaccine pek tur ani lo ati burani Trump tu sei hi damdoi lam thiam le damdoi zir chiang tu te chuan ron chang halin athu sei hi fin fiana a om lowa rin tlak lowani ti in anon soi ve thunga amero chu Donald Trump patan tu te ve thunga ro chuan in
hemi paracetamol nu naupai na ea athat lo thu te tin no pang vaccine pek te po athat lo thu te hi anon tan ve thunga amaro chu hetiang lama mithiam research ti tele hemi dam doi lampang zirmi te tin doctor te khatiang ang pol intel khom tele hetiang lama mithiam hrimero chon Donald Trump patu soi hi chu fin fian na omlo ani wangin thu taka alak chi ni lawa Trump hianin adu danin thil hi soi ve mai thina ti in Paul Tren khatte chuan in Trump patu soi dik lo zia hi anon chang let ve bokani pangana chuan United States Texas State Republican Party roi tu le Senate candidate anti Alexander Duncan chuan in an state chung Houston khopuya Hindu sa khop betu ten zong pathian tiam mizotan kan soithin Hanuman lim bronze asiam fit som kwa sang anda chu soiselin United States chu Christian ram kan nia hetiang Hindu pathian diklo le milem diklo Texas ada kan phal hi engwange ni ti in atar langa chu athu soi awang chuan le athu tar lana wang chuan America ram chunga in hilna chok na sa hle ani he Republican Party roi tu Alexander Duncan athu soya wang hian Hindu American Foundation te chuan Duncan athu chu hi chang le tin Texas State Republican Party te chu in Senate candidate Alexander Duncan an hetianga Hindu te huat na thuwa voro wang hian shremna in lek ngap nonem athu soi hian mi te rilru atina a chu ba ka tu lo topa in nilna cho chuna ni wangin action alaka hian in langai turani ti in an chang let via hostona Hanuman lim hi Sri Asta Lakshmi Temple mi ni in North America home chunga Hanuman lim lian berania Republican politician Duncan hian in he Hanuman Hindu pathian lim America ram Texas an khopui hostona loading vetalu kha amu hian amita mim dewaniang Bible chang Exodus bungsom ni chang thum le chang liami la chuakin keima lo chu pathian dang reng enei turani lo milem siam chop le thil a an pui reng chunglam wana mi emo noilama leami emo le noilama tuyami emo itani siam turani lo ti tarlangin Hindu hoin Hanuman lim anda chu aron soisela ama ero chu ama hemi dun kana ngai thei lo tu te po kan ti don em ni athu chwa lo soisela ron chang le tu po igama za tan oma Hindu tan tu te chuanin Isu pian ma kum sang ni liam ta khan Hindu le khabuthiang lim Vedas an ti te chu zi ani to chu wangin Christian sakhuwa po hian Vedas le khabu te hianin hu hwang an nei nge rin ania hetiang ani wangin sakho dang huat na thedar ai chuan za saka Christian lo pian ma kum sang nia om to Hindu sakhuwa chu pom thiam atul jok ani ti te point a chan let na thu te an nial let na thu te kha anon soya hostona Hanuman lim da hi atira tang reng soisel na anlo tok photo renga Donald Trump an Make America Great Again ti in than puya campaign aw hla aw pui khami tran tu le thlawp tu tam tak chon he milim hoston khopuya Hanuman lim om hi ram huaya moram dang thil ti tein anlo soisel ve photo thin bokani United States chanchin tharpong tu thren khat po in he tuna Hanuman lim chungchanga in nialna ron chuak ta hi zong chan ve mihring chan ve milimin Texas in nialna chok chuak ti tein an chanchin thar puan thupuya te an lo mang ve a chung an thupui man te po chu Hanuman lim an deu so na le Hindu sa khwa an ngai theilo na an lan tir na ang te po ngai the ania engpo chu ni chela America ramdan puya hianin atan tu Hindu lampang tran tu tenan soidan chuan eng sa kho po biak phalania chu wang chon America ramdan pui berina phalani chuanin politician ten hetianga Hindu sa khoa an milim da an lo soisel hi yan ti lo top turani ti pol te pon an tan anom vea amaro chu Republican politician dun kan hi chuan a tran chana chuan America ram chu pathian ring Christian na mo Christian sa khoa betu te omna ania wangin Hindu sa kho betu ten hetianga an pathian lim ang chi hi anon da in anon din ve tur ne lo tin atang ve tlat ti point ya ngai theni parukna chuan in Tripura lalfapa Prashant Kishor Manikia de Burman political party din Tipra Motha party an ti te chuan an tran rol puile Tripura sarkar an siam pui mek BJP ten
Prime Minister Narendra Modi an state a ron tloa Tripureshwari temple a honna somna andong velo chu makanti thule annungoi lo tun soi choka Tipra Motha party te hi nikum merge thla khan BJP kai roi sarkar a hian tang rol pol ni turin an lut ve chuta chuan tuna Tripura state sarkara rural mek tu BJP lentran rol puite jing a hian an telvia hetianga India Prime Minister mewina an state chung ron tloa temple poi motak Hindu temple poi motak a honna a soman ni ve to lo chu hriat thiam har anti thuan soya an ni party hianin Tipra Motha party anti te hian MLA som pathuman nei nge chu wangchon BJP lakan lung oilo na hi engting takin yan man lak pui chaudon hriat ni lo ma sela BJP lam mero chon an thoi dam hle chungai don in langta BJP lam hianin an ni Tipra Motha party mai ba ka hian indigenous political party anti tol chung political party then khat an tran rol pui te po he Prime Minister Narendra Modi an temple a honna hian an lo som lo boka chungte ni wangchuan an tran rol pui te ngei po khatiang ang Prime Minister program poi mo somna han pe chok lo hi enge Tripura BJP len tran rol pui te hi an boro ka thawak lo mani ti te poin ngaihtuaha theih tin BJP ba ka hianin Lampang Congress Party point thu choron nein Prime Minister in temple poi mo lutuk honna ron neya chuta somnan handong lo chu lam te po an ngai poi mong lo hle ni in Congress lam te point thu chwa anon neya hemi Tripura lal fapa Prashant Kishor mania kia de Burma hi Tripura lal thakal selania chuta chuanin anni na anon tan chana chuanin he temple hi kum ingom zat kaltok Tripura lal paina adin na ni wangin a honna chuanin party dang chu tu ma bolo som lo po ni sela adin chuak tu fapa tuna ni BJP ten sarkaran siampui mek a an ho tu pa a oma wang hianin Tipra Motha party te chuan somna andong ve nge turani ti in an ngai dan an lo sei chok vele bokani pasarina chuan naktuk September ni somni pali hian Bihar khopui Patnaah Congress Working Committee thutkhom an nei don ta Bihar in thana nai to wangin he thutkhom hi trumdang zonga chuan Delhi khopuya nei thrin nia amero chu Bihar in thlan boruak thirlok pa tele Bihar in thlan kai hnoya til ti tura tama wangin Congress Party ro rel na sang Congress Working Committee thutkhom hi India in zalena nei hnuwa masamperatanin Patnaah khopuya hianin an nei le dona Patnaah khopuya Congress Working Committee an nei khachu India in zalena an nei ma kumsang khachu ko som leave a khanin an lo nei to chu mi hnuwa chuanin naktuk September ni somni pali hian Congress ro rel na sang ber chu thutkhom an nei don heta hianin Congress Party na MLA candidate turan nei somthum pariat te ming an nim hetin an puang zar don ni soite po ma amaro chu Congress Party tele RJD te hitang rol pol an ni wangin heta hian sit somthum pariat chau hi an chu don lawa sit som sarivel chu tuman nia achan vevel kha MLA candidate tur han pun lai lok ta te po han nei phot an du don a chu wang chun he Congress Working Committee Patnaah khopuyan nei tura hian Bihar in thlan lo om tura Congress Party na man lak na masa tura ni wang le an malak na mi puitenan longai chan thu po wangin tu tenge candidate ta na an han ma the tran tur te po hi hriat chakin mitam takan om mekani pariatna chon Union Home Minister Amit Shahan Gujarat sarkarin startup conclave an huai hotna September ni somni pathum thol ani khan ania chuta thu soya chuan kumsom kalta chung khan India ram hi eile barjon na konga tele thil siam chuan na konga te tin hetiang ang startup anti mimalina thiam thil an nei anron pei puna sumdon na tanan man thin khatiang anglama khan kumsom kalta chung khan India hian ma hi son zota chu wang chuan in kumthum lo om le tura chuan India chu Khawvel puma hetiang ang innovation anti Thu Thar Thlirna konga global innovation index asang zual somzinga atel to ngei don ni in asoya chungte ni wang chuan India Prime Minister Narendra Modi kai roi sarkar chuan startup innovation anti lama hian ram chunga mithiam thalai rualten mason na le ezon na kong than mu theina turin thei to pin tranpui na te malak na te aneya chu wang chuanin state sang po hetiang mason na hi mutur omzel don ti te alo sei chok vele bokani tina top na bertura chuanin Bihar chungchang hi
han thlir le taila bihara an engani minister pakhat JDU minister pakhatina an in than nai vel boruak an khemi an campaign na vela an in puton na chuanin bihara an rural development minister revenue minister zawkamani rural development minister Ashok Chaudhurian chuanin September ni som ni pathum thole ni khan Jan Suras Party thar ania chu bihara hianin Prashant Kishora India rama inthan thiam inthan zirchian nalama mithiam Prashant Kishor khan ama hi diklo taka apu wangle soichiat na aneya wangin cheng vaibel cheza choi turin ngeni adu thu athena chuta chuanin Kishor hianin ikar masa a chanchin thar lakhom tu te akom na Chaudhary hi Bihar state chunga ram in le shal chungchanga cheng vaibel che zanivel ngeni teaching pena apua chu he Bihar minister Chaudhary hian thinrimin alung oilo awangin Prashant Kishor hi cheng vaibel che za choi turin adua chu wang chuan khami choi tur a hriat tirna kha apia he poisa hi choi don lawani chuan I thu soi hi adik thudik lawania amaro chu thudik lo chu I choi don lo awangin adikani ti nem hiana inei turania inei lawani chun he poisa hi I choi turania tia chanchin thar tren katalan dan chuan Prashant Kishor hian thu soi hi fin fiana le nem hiana nei lawani chuan ngai dama dil mai te po angai don ni te poin alang tin an soya he hriat tirna poisa choi tura Chaudhuryan Prashant Kishor hna athon hi dan ngeni au kil man thin kal tlangin hriat tirna hi apia Prashant Kishor hian engtin nge chan don athu sei hi lo dik ta lo reng le chuan mi puima na sataka ngai dama dil te po angai theiome engpo chun ni sala tun tumatan chun kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai hlut sak thina kan lom ema in comment hlu tak tak kan lo chiar veka kan lom thei ani ti kha min lo hriat sak le ula a share dar na konga te le a subscribe lama te a like sa te kha po min lo tan puizel turin kan som boka chu